Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi mentah kesni ulapan sekambiang ya karai kut jong kari India ban kenjo syakaroi kepar kaba pendek persa ya kamei mariang. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula banjur bagajing penyau cucu ya kidin tirel kapang ni jong kari India kan sapen klan cucu ya kayo kakot jong kani katahan borok kawai. Sedang ke India ya ke operation Sat Bhav ban ajing Arab ya kibriu ha kiri ki belasyak ling shop ha ka ya lang thari yagi ka bakentup ya ka Myanmar Laos bat Vietnam. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu bat Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi kila ai kublai ya ki pai nong song snong kam tam ya ki pai diu ngai Muslim ha ka bai dai bakasni buram milad un nabi. Katrat Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT kan sapli ya karinsan digital ka Bhaskar da ka jing temu ban penklan ya kilat kinti sengkam lajong ha kari India.